Jod bura ma pacho ka opoya gucho omenda mar NGCDF kagimedo ni ber mare osebedo ka nenore e kor gwenge ma pacho ka giloso e kinde pok mar omenda mar $72 ne jopuonjre maonge kod nyalo e kar chung' od bura ma Eldama Ravine. Jod bura go siemo wang' jogo madwaro mondo chung' mich mar omenda kowuok e aguch omenda mar NGCDF. Jod bura ma Mogotio Ruben Kiborek omedo ni kata bed ni kaunti ma Baringo nochiwne omenda moewo bilion 90 e kind thuolo mar dweche 12 mosekalo, dongruoge pok oneno malach ka pogruok ma kamano owacho ni oseneno e aguch omenda mar NGCDF kotenore go kenge mag chwalo dongruok. CDF is here to stay. And I want to thank this committee, NASC, for what they have done. They have led the National Assembly and the Senate in the process of amending our constitution so that CDF inakuwa entrenched kwa katiba. Watoto wako na sisi tunahangaika sana kwa sababu hatuna TVET ingine, hii ndio tuko naye. Nilingojea audit ya hiyo pesa, nilikuta watoto ambao tulikuwa tumepeleka huko 200. Ile tuliona ilikuwa applied na nilipatia kila mtoto 15,000. Ile ilikuwa applied ni watoto 84. Ingine ikaenda wapi? Kuna wale watu wanasema CDF ifutiliwe mbali, CDF haisaidii. Ningeomba watu wakuje kwa kikao kama hichi waseme hayo maneno, sio kukaa pale Nairobi. Kama kuna pesa imeguza mtu wa kawaida ni pesa ya CDF, ndio pesa ambayo inatengeneza madarasa. Tunaweza kuona kule nyumbani ambayo imebadilisha maisha, au walimu wenyewe wanaweza toa ushuhuda ile kazi CDF imefanya na inaonekana it is feasible, it is life changing, na watoto wetu wanasoma katika environment mzuri kata ya CDF. So ni kwanza